بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلين إسلاما أكمريف أنت نقرتي قابا لما سنفسين نتي إن شاء الله تعالى قودخين يخنقيا الراه قبني دفني جرا يا رب جئي خولين ترتها قودني خين يخغويا أرانتنا تكامو درسين خين أرانتنا مالتها مالتو إسان نكأتيجا أين وري مالتو إسان نكأتيجا أمي خنو مال رتكنا جاء مدنديني دوران درسيني جيش ربي سبحانه وتعالى جيش ربي تنخن إيقالوتها ربي سبحانه وتعالى قرآن خيستي بكهد دولة دوبا المنما warra gartee waan isaan hin naqanne keessa seenee waan isaan hin barbaachifne keessa seenee bakka isaan hin fakkaanne dhaabbate hunda rabbiin quraana keessa bakka hedduu dubbate. duba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ergamaa isaa nabi muhammadiin maal ja'a? rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti maal ja'a? yaa ayyuhal ladhiina aamanuu, yaa warra tokkichummaa rabbii dhugoomsee tokkichummaa rabbiitti amanee jiru, ijtanibuu kathiiran min adhanni, irra hedduu gartee sahiinsaa takka ammoo herreeggiidha gimmitii baanan tana tilmaamaan waan darbattan kana dhiisa irraa fagaadha. inna bacda adhanni ithmun, gariileen tilmaamaa wanni kanatti gasiingidhaan tilmaamaa wahirra haayan kun gariin isiidha maali? ithmun, diliidha. duba yaa obboleeyyan islaamaa, nuti ummanni muslimaa yerooniif gartee rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti nuuf himaniis yeroo rabbiin qur'aana keessa nuuf himus akka ilmi namaa tokko yerooniif gartee nicmaa rabbi irra qanane takka ammoo toltuu rabbi irratti oole waliin hassadne akka namni gartee walitti hammaanne tana nuuf dhaaman. walaakin osooniif obboleessa keenya tokko jaallannu takka osooniif obboleessa keenya takka habajnu jaallannu yooniif rakkina isii irratti kan dhageenyu tahe rakkina isiidhaa kan gartee namni fideenu biraan gahu tahe wani nurraa eeggamu maali? isii kana teenye namaa wajjin hamannee arrabsuudha? isa kana teenye namaa wajjin teenye arrabsuudha? laa, kanaa miti. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wani bakka kana jabeessee himeef kanaafi ijtanibuu, irraa if eegaa, irraa fagaadha. kathiiran min adhanni, irra guddaa waan tilmaamidha, yacni waan gimmitii namarra keessan kana dhiisa. inna bacda adhanni ithmun, gariileen tilmaamaa waa namarra kaayuu kun maal qaba? ithmun, dili qaba. walaa tajassasu yaa ummata islaamaa, yaa ummata islaamaa laa tajassasu, waliin qoqqotina, yacni wal keeysan qoqqoratina. nama tokko hoo kanan laaltu nama rabbiiti hama si fakkaate keeysiisaa hamaa ta'e hamaa tahuu baate atii ka isa hisaabu, atii ka isa qoratu, atii ka isa gaafatu haaliqa tokkicha jechuu. kanaafuu wanni nama muslimaatirraa eeggamu waan takka qofaatu jira. wanni sun maali? yooniif obboleessa isaatii dogongoro takka obboleettii isaatii dogongora seenu kadhageewu taate agaru taate wanni isaanirraa eeggamu nama san asyaamee akka obbolummaatti gorsuu, akka waan sanirraa deebi'u godhu, akka inni ganaa waan sanitti dhiyaanne gorsuudha malee aboo kana bar toobatullee toobaan isaan qeebalamuufi ati eenyu? ati rabbii? laa. kanaafuu yaa obboleessa islaamaa, yaa obboleettii islaamaa, yerooniif waan takka daleeynu, yerooniif maqaa namaa kaafnuuf haa eeggannu. maqaa namaa khayriin kaasanii fakkeenya godhachuu numaan qabu. afaan keenya immoo kanaa jee khayrii naman kaasu. maqaa namaa khayriin kaasu numaan qabu. akka shari'aattis khayriin kaastee waan gaarii dubbachuu numaan qabu. culamaa'iin islaamaa tokko maal jee beeytanii? ilma namaa kasi biran jirre tokko waan hamaadhaan dubbachuun hin tahuu, waan hamaadhaan dubbachuun hamiidha, haraamii je. kanamma namtichi gaafii gaafate maal jee gaafateen? yaa sheekha, wanti nuti jennuu kun yoo namtichi sun qabaate hooyi? yaa obboleessoo jeen sheetichi, yoo namtichi sun dhugaa qabaatu tahe faqad ightabtahu jeen, dhugaa duuba atiin kun isa kana hamatte jeen. yoo namtichi kun badii tana qabaatu tahe dhugumaanuu jechuu kanni qabu tahee ati wamanni qabu sanuu dubbatte ni hamattee jeen. yoommoo waan inni hin qabne hijibarra keeyse immoo maal goote? sakkabarra keeysee jeen. ogas hamii qofaa miti, sakkaba waa lama waliin taati. خنافها إخوة الإيمان